صدر مملکت آصف علی زرداری گوشتی کہ پاکستان وتی آبادی کم کنگا باز جیڑہانی دیم پانی میان استمانی یوم آبادی موہا وتی کلوہا آصف زرداری گوشتا کہ 2023 مردم شماری ردا پاکستانی کلی آبادی 2.55% برز سطح سریں مائی آبادی 2030 263 ملین اور 2005 382 ملین رست کام مزن وزیر پاکستان میاں شہباز شریفہ چپیسر کے سر وزیر بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ سروکیا ڈلہ پارلیمنٹ سیکریٹریٹا اہم گندو نندگتا گندو نندا نیشنل پارٹی مرکزی سیکریٹری جنرل سینیٹر جان محمد بلیدی میر شاوس خان بزنجو رانا ثناء اللہ ہم موجود بتگاں ڈاکٹر عبد المالکہ ریکارڈک و گوادر ایئرپورٹ بیو کی بڑھتی آنی سرا بعض تحفظات درشاں کنانا گوشتا کہ بلوچستان محلوقہ ہمو قوتہ نظر انداز کنک بتگ مزن وزیر شہباز شریفہ گوشتا کہ گندے میں برآمد کنگے اچ فیصلہ نہ بتا گندم تحریک انصاف وعدہ ساریہ درآمد و رندہ برآمد کنک بتا ارباں خرباں کلدار کجا شتگان ہچ کسا معلوم نہیں قومی اسمبلی چھتوان کنانا مزن وزیر گوشتا کہ ریکارڈ ہستاں کہ ود اسد کیسر سپیکر بتا گوڑا اپوزیشن لیڈر گپ جنگے اجازت نہ بتا اسد کیسر منی واسطہ قابل احترامی سابق سپیکر اسد کیسر ہم قوانے ریکارڈ کشگاں چیلنج داتا اسلام آباد گنجائی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال چینی سفیرہ گندو نندکتا وزارت منصوبہ بندی جاراں کے ردا گندو نندا سی پیک کے برجائیں فیس 2 آیو کی منصوبہ آنی سرا کپ پتھرون کنک بتا اے موہا گنجائی وزیر احسان اقبال سی پیک منصوبہ آنی سرا بروقت تکمیل گنگے واسطہ حکومتی عزم آدھا کتگ گنجائی وزیرہ گشتگ کہ سی پیک کے دومی مرحلہ زودتا سرجم کنک بھی پنجگور دمک پیر عمر خان نزدیکا تیل گواریا 2 مردم کو شکتگا پولیس ردا پیر عمر دمگا تیر گواری کتک اوتی مات و گوار تیر جتگا او کشتگا ملزم محمد حیات سبی جہم نندے پولیس بنچو نے ردا لوگی جیڑ ایسا وپا تیر گواری ویل پیش اتکا پشاور آپریشن نیامہ شہید بیو کے ورنہ ہانی نماز جنازہ وانے نکبتا آئیس پیارے ردا صوبہ خیبر پختونخوا ضلع پشاور سب ڈویژن اسن خیلہ انٹیلیجنس بیس آپریشن نیامہ دلیریا کو میڑوں کے سپاہی پادام گل شہید اور سپاہی محمد ادریس شہید نماز جنازہ پشاورہ ادا کنک بتا پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن اکوالے سرا پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن ایف بی آر ناجائز ٹیکسانی خلافہ کندے میں دروشت و دیم دے گا ہوار فلور مل بند کتگاں بلوچستان فلور مل ایسوسی ایشن چیئرمین ناصر آغا گوشتگ کہ فلور مل تھیوگے ملکہ بند بہگے جار جنک پتا ماہم تیوگی بلوچستانہ ایف بی آر ناجائز ٹیکسانی خلافہ فلور ملزاں بند کنے کیسر کے خزانے کے وزیر مفتاح اسماعیل گوشتگ کہ چینیانی سرا گوادر کراچیا بازی گھوش پتگا آیا ابید چین سرکار مروچی ہم پاکستان پنچیا اشتاتا کیسر کے خزانے کے وزیر مفتاح اسماعیل گوشتگ کہ امپورٹنٹ کول 700 ارب دے گی اور چینہ دے میں 5 سالہ پیمنٹ دے گے مدت گیش کنک بیوٹی مفتاح اسماعیل گوشتا کہ مارا وتی ردی ہم شرکنگی ہمیں ردی پالیسیاں چینانی اچ کسور نہیں چینہ گو کنیکشن ریٹ ہم کپ پیگ لوٹی پاکستان و جمہوریہ ایسٹونیا نیامہ دونین کی سیاسی مشاورتیں 4ویں طور بتگ دوئی ملکانی نیامہ مشاورت دور اسلام آباد کنک بتا
ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ یورپ شفقت علی خانہ پاکستان سلوکی کتا ایشیا مشرق وسطی و افریقہ شعبہ ڈائریکٹر جنرل کرسٹی کارلسنا اسٹونیا نے نیم گاچ سلوکی کتا دوئیں فریقین جدائیں پڑا دونوں کی کومک کا سرجمہ جائزہ ضرورت ادم کی امیان استمانی پیش رفت سرا حیال و لیکھان درشاہ کنن بتا جو بینکا مروچی بیاپارے بنداتا امریکی ڈالر نہادا نو پیسے گیشی بتا گیشیا پد نو کے نہاد 278 کلدار و 60 پیسے بتک گوستگی روچا بیاپارے گڈ سرا انٹر بینکا ڈالر 278 کلدار و 51 پیسے بتا چشکے دومی نیمگا پاکستان سٹاک ایکسچینجا مروچی بیاپاریا منفی بندات بتک محکمہ موسمیاتا بلوچستان ای سالہ مونسون نیاما معمولہ چگیش ہورگواری پیش کشی کتا محکمہ موسمیات ردا مونسون قوات بلوچستان پترتگا جولائیا چبنداد بیو کی ہورگواری رد ستمبر دبر جابی اگستا گیش ہورگواری امکانی بلوچستان حکومت مونسون ہورانی بابتا ہفتہ ضلع ہائی رسک قرار دیانا انتظامیہ ہائی الرٹ شنگ بوگے کڈنی راتا بلوچستان شہر تربتے لین لوڈ شیڈنگ خلافہ نیشنل پارٹی نیمگا چزہر شانی درشاہ کنک بتا دومی نیمگا آل پارٹی سکیج نیمگا ہم کیس کو خلاف 2 روچیں کے زہر شانی کیمپ جنک بتا کوئٹہ ایس بی یونیورسٹی آسامیانی سرا پاس پیو کی امیدوارانی پریس کانفرنس پر جمداشت تک پریس کانفرنس اثر مندی امیدواراں تھران کنانا گشتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ آہگا ابید ایس بی یونیورسٹی امیدوارانی آسر شنگ کننگ نبتگا سپریم کورٹ ہائی کورٹ اسٹے خلاص کو تک یونیورسٹی انتظامیہ پزور آسر شنگ نکن گئی سانگڑا محرم الحرام نزدیک بہگاگوں چیزانی انبار کنوک و منافع گرو کا سبزی و عید کے چیزانی نہاد کیشی گتا سانگڑ شہر و آئی کشکرا چندے روچانی نیاما چماٹا و عید کے چیزانی نہادا مزنی قصاصی کیشی کنک بتا سیرے چماٹا 400 بگردہ 500 کلدار بہا پہنچے انتظامیہ نیمگا گران نہادی گرودار کنگے واسطہ ہچوڑے گرودار نہ پیگے کسان اتحاد چیئرمین خالد حسین گشتہ کہ سرکار نیمگا 28,000 ٹیوب ویلانی سولرا منتقل کنگے کام کی جا ساڑی بلوچستان سر وزیرہ کو لوٹ کنے کہ 16,000 ٹیوب ویلا ہم سولر سسٹما منتقل کنگ ببا اگر 16,000 ٹیوب ویلز سولر سسٹما منتقل کنگ نہ بتا بڑا بلوچستان کے شار تباہ بھی